Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
দিয়েছে বাবা। ইংলিশ কথা Guli kau mana coba marnoi, dia serbun saka guli kau mana coba marnoi, dia sebelum dia sebelum hodloi, dia sebelum hodloi, dia Long live, di Prasa long live, di Prasa long live, yes, yeah, bien. Yeah, batil makanyoy. Yeah, batil makanyoy. Yeah, batil makanyoy. Yeah, sebelum lem. Yeah, sebelum lem. Yeah, koshio. Yeah, sebelum lem. Yeah, sebelum lem. Yes, long live! Yes, long live! Long live! Yes, long live! Long live! Long live! Yes, me hustle life! Yes, me hustle life! Yes, me hustle life! We are boss! We are boss! Yes, me saka kulit kong minit sa mapara night! Yes, me saka kulit kong minit sa mapara night! Hai ka coba coleka! Coba kata coleka! Yes, long live! Yes, long live! Yes, long live! Yes, long live! Yes, hustle life! Yes, hustle life! The brother for long live! The brother for long live! Yes, saka kulit kong minit sa mapara night! Yes, saka kulit kong minit sa mapara night! Hai ka coba coleka! Coba kata coleka! Hai ka coba coleka! We are boss! We are boss! We are boss! Siya na tipra implement kalay man galak! Siya na tipra implement kalay man galak! Hai ka coba coleka! Coba kata coleka! Hai ka coba coleka! Coba kata coleka! We are boss! We are boss! We are boss! Yes, long live! Yes, long live!
Yesha long live. Yesha long live. Yesha misaka gole kong mani sabab maranay. Yesha misaka gole kong mani sabab maranay. We won. We won. What is the main reason of today's release and what's the special day of today? We all know what has happened in the past years. In the year 2019, TSF has organized a peaceful rally against Citizens Amendment Bill. We all know not only in the state of Tripura, but the protest was held notice-wise. And here in Tripura, we TSF organized a rally and called strike statewide on January 8, 2019. But during the time when the protesters are having a peaceful rally and peaceful protest, the government of the state and the police of the state opened fire and injured 7 supporters of our organization. We condemn the incident that has happened in the past, and today we all know we cannot forget the incident that has happened in the year 2019. What has happened to our supporters and all the public, especially the people of Dasram Kami and Mother. We all know the grievances and the suffering that they have faced. We also got to know that not only the people were sued, but also they are having a condolence program. But they even not spared it. They go and attack the program over there. We TSF stand with the people who have injured and a family who got injured and suffered from the movement. And TSF will always remain with them. And we want to urge the people of the state, why only TSF is organizing and observing this Black Day? Why not we come together as one and honor the movement? This movement is not only a movement of TSF, but we TSF want to pass a clear message saying that this movement should be a people and public movement. Let's not say it's a political movement, organizational movement. We should understand it's a public movement. We are doing for our people, for our existence. I want to urge in the coming days, let's observe the Black Day, not only here in Dasram or Madhab Kami, but statewide. And also I want to appeal the government of the state and the TTA-ADC government. Let's not forget the day. I want to appeal the government to declare Black Day as a holiday. This will be demand of TSF. We should respect the people who have suffered, and TSF will never forget their struggle and suffering. And also I want to pay tribute to our late Mantaral Kaiping family. I personally talked to them and invited them to come and attend the program. We not only lost and get injured, but we lost lives at this movement. So I appeal you all to support the movement and stand with us physically, morally, in what ways you can. That will be my request to the people of the state. Tinino ko rally khajamani tomno naharo o rally khajaka. Jung sigi joto na 2019 no je incident ng mani tir prahastini lukurok lukhana tumangkha jung TSF kaisa peaceful strike jung call khai dong as hello government of the state, the government, the police procession no jini protester ni sakawo open fire jung history naya thang ke omte hai wais panang student ni sakawo omte hai ke je guli bari khai jamani amorong ka kaisa lasi sa we condemn so amra totally condemn khai jini je students injure ngai ro jung borong ni loge tong jung borok no takbu je mansak ang borong no personal kok sak niro tini phaidi jung niro no honor khai gum sung tani hamale a movement no bok thang khang ke jini bagi la sing sang nai bon bai jung tse pogya. We remember the movement and the people who have participated. Approach jung kabang ma leaders kabang ma students on the support jung maka public ro bung maka
bun ma ngiron tek ese appeal khainai o black de sung palai thani niro no chung koina niro pogita thangdi chung kami students ro college ro go chung amo sithai chin movement tambu chung tumani bagai black de palai amo chung sithai 2019 no chung CAB ni against chung protest khaithani sini supporter rok 7 injury khang niro joton nogo borok simi injury ya jefor borno telang ambulance pojon attack khaijak niro history na khang ke even in world wars ambulance attack khaijak ya haifano we are very unfortunate chungno kana ambulance bu attack khaijak not only that sal kathang daylight on open fire khaijak amo chini borok witness khaikana yang kha khai niramana pogoi je thangnai angirano question sun ta pogdi chung pokhang ke chungno license nangnai boni bagai baskani sala angirano koinai public nang appeal khainai let it be all student organization of different tribes we welcome you all to come and participate this black day. Let's respect and honor the people who have sacrificed their life boni bagai nirona ngomono koinai je mansak TSF nirong ni bagi sam khaini tongo nirong ni loge sing lag asung nan amai John, kini je orally khajagi te oro gathering khaimani nukjaka abo tomni main nahar mung tom जों जतनो aware दंगो जे CAB 2016 सिमी आबो introduce ngमनि परे चिनि बर रगनि बिसिंगो गोबां मा protest ओंखा सुदु protest सिमिया जों 2019 नो जेब्रो CAB नो CA क्लायो आजरानि 2019 नि जे 8 January बो जों कायसा 11 hour strike claimani yagulo ajagao sini peaceful protesters TSF ni peaceful protester ni sakawo Tripura government ni force ro borok sini sakawo guli khaika ajagao sini 6-7 jon guli nangka te kobangma dokumanka abuni bagai tini ni je o rally o tabuk CA ni against जों obo khlai tongo tai जों obo kuno dino TSF tai Tripura ni youth ro o CA no mania angka tini norong ni thai khaijang ma jaga borong omo जों tini dosram kamini lamprawo omo thangnai chini je 2019 ni je protest khlaimani jagabo orono madop baribo abon bagai o jagao जों kobang ma saiman kha o je protester rokno chini sakabo je guli khlaipuru जों saiman ka oro kobang ma je srado khlai tongnai rok tai haino general boro rok sakabo kobang ma borok firing khlainai chin boro rok kobang ma buja ka tokjaka abono muito khlaino tinini o जों tabuk bosor brum 8 January hingkai जों TSF ni pasintui abono black day hnai जों observe khlaio tai obo kaisa muito khlai ramani sal je chini bisingo hatani boro rok je police proshashan rok borok je akromon khlaimani abo kaisa chini oro mukumu tongroknai tai जों oro nahari naike chini Maharaja Bir Bikram ni yagobo aro borok guli kogoi sabaijak abo joto muito tongnani abo bagai abo जों repair khlaili atamni hingkai chini hawo chini sakawo je police force rok tai je oroni administrator rok chini sakawo je অত্যাচার khlai tongmani abono जों taja khlai naroknani bagai o tinini sal TSF bai bosor brum no o black de palai jagi tongnai te onyo jaga ro boda tinin din hayo kuno jaga palai jak tinin dino o jaga simino centrally जों khlaio tamne kai buskang bosorogo o sal kosom sal TSF ni bagai obo जों jaga ono जों piri tongo tai chigon ke जों khlainani wan sugoi tongo hambai jotonono dipur kaham te hamjak ma chibai ang jotonono koinai je uklogo tongnai rongnobo
boskango phaigani bagai volunteers rok kisan rok nailai sebab otong chini kias rok asuk dong di mana boni bagai angni rono koinai Jeng jotono no lamsogo jeng DSF ninggai belai hambai jeng tini wan somaya jong tege program khamagan hanai tini ni je gas panerok ang jotono no lamsogo ang sakanggo no sinimeng romai gi thangnai chini program jengya ko sukang ang chini TSF ni President Mr. Samrat Debar Manang koinai stage saka phaigani bagai chini President Mr. Samrat belai hambai ang tabo koinai chini Chief Advisor Mr. Bishu Kumar Debarma ang bono koinai paskango phaigani bagai belai hambai chini Vice President Mr. Vikas, Mr. John, Mr. Satyaranjan, ang ngirono koinai paskango phaigani bagai please padi tani omale jeng sinigan ang sini leader sokno boni bagai jeng koimai nenggo sini Joint Secretary Mr. Renu ang bono mo koinai sini Finance Secretary Mr. Mohaisor Assistant Finance Secretary Mr. Somor Chief Organizing Secretary Mr. Bibas Te joto Central Leaders ang nirono koinai kisa pasanggo phaigani bagai Central Leaders kisa phaiji pasanggo Nirong nugui makana omong ka chini central team baksa sinia pana ngi mana jora kri pana jeng muchung mani ke omong ka chini central team bon bagai jeng boron bagai kaisa clap khelayan balai hamba tabuang koinai chini divisional leaders Southern East Divisional President and Secretary Southern North Divisional President and Secretary Southern South Divisional President and Secretary, Long Dry Valley, Gondatesia, Town and College Committee, ang nirono jotonan ko inay, bas kang pwede hinay.
belai hambai. Thank you. Pagi ingke, jeng cini program sekanggai tanglayana. Sekanggono ang pinini OJ Kamini Club ni presiden no ang bor asuk jak tong kang ke basagai bonis sini mengrogan bayang koinai Maharaja Bir Bikram Club belai hambai isa puskang thema ke sanai belai hambai bong ke chini Maharaja Bir Bikram Club Dasram Kamini Presiden bono belai hambai jeng program jeng maskang jeng bobai contact khai ge jeng bono inform khai ka jeng nironi kamiwo jeng kaisa program organize khai dongo boni bagai nironi support nironi je nang mani nirok sono coba je ne yang bono sahoka tano belai hambai hajing ke ini jengsoto nasigu, ini movement, ini samung, demabu. Ini oro jeng belai privilege, ini bus kanggo kebang ma gas, ini X kai tangnai, kebang ma ora asok zak. Borong no ang labsogo, ang borong ni bumung ang kuwi tangan, ingke borok je jaga tongo, aron ubas sebagai kisah. Sini mengeluarkan payang koyana. Sekarang ini National Advisor Mr. Upendra Permana ang koinai boba sagai sini mengeluarkan ibagai. Bong kacini National Advisor te cini ex TSF President bangga. Te cini ex Vice President Mr. Sudep ang bono koinai boba sagai boni sini mengeluarkan ibagai. Belai hambai. Sini ex General Secretary Mr. Sunil Debarma ang bono bukoinai basagai sini mengeluarkan ibagai. Belai hambai. Sini ex Joint Secretary Mr. Roman Debarma bono bukoinai basagai sini mengeluarkan ibagai. Belai hambai. Sini loge pai manja paisa sini sir bikerang hoto bo tesing jotono nukhana bo chungbai maja gai boni jora krin bai bo thangka tabok sini loge tongo sini TTA sini chairman Mr. Jagadish Debarma ang bono koinai boni asok thayo pasagai sini mungrogani bagai ex Vice President TSF belai hambai sarno muito klai roman bagai Cini logawe tongo Cini EM Mr. Rabindra Debarma Education Cini ex TSF ni SES belai hambai Cini logawe tonggo Cini Mecangjuk Manihar Debarma TWF President ang bono bukoinai basai bani sini ngerogani bagai belai hambai Cini ex TSF Mr. Sanjeev Debarma ang bono bukoinai basagai sini ngerogani bagai Sini TSF ni ex AGS belai hambai nirok tajole di tani hamale jeng kebang ma gaping ma ba jeng sini apa nangai mana sebat ma pos hol khaitong boni bagai nirok no jeng koye nirok khata tai di hnai boni pare sini logewe tongo sini ex MLA te TSF ni ex General Secretary buklaya sini Sir Rajesh Debarma menang painai boni jagao pasai sini mengrogani bagai belai hambai sini logewe tongo sini MDC
Sir Ananta Debarma ang bono basagay bonisi. Sorry, Nakardi EM. Belai Hambai. Sini Okarok, belai ni supportive. Belai Hambai. Sini logawe tongko sini ex EM te ex TSF ni President Mr. Ramini Debarma ang bono koinai. Bono asok tayo asogay sini mengrogani bagay. Sini logawe tongko TUKS ni President Mr. Ranjit Kalai ang bono bukoinai basagay sini mengrogani bagay. Sini logawe tongko sini ex-president the former TW Minister Tribal Welfare ang sarno koinai Sir Mevar Jamatiano boni asok thaiga asogay boni sini mengrogani bagay. Belai Hambai. Sini logoy tonggo sini ex-president na kalai figure TSF ni tabok sini MDC saru masang kano bang koinai boni asok thaiga asogay sini mengrogani bagay. Belai Hambai. Jeng pogay maya sini logawo sini Mr. Anthony Debarma botonggo 2019 rogo boni contribution sungno a movement no chuba mani kebo pogya jeng tini bu bono moito khlayo boni bagai jeng belaina lucky feel khage botini sini logawo phaimanjak phaijak nirong nugui makhana jefro sini supporter rok sini student rok guli nangai jefro jibiyo telangjaga bol logawo tongo bo ground report sigo boni bagai sarno boni asuk thaigo basagai boni sini rogani bagai ang payana belai Hambai. Sini logawe tonggo sini ex EM sini Sir Chandrojoy Rupini ang bono koinai boni asuk thaigo basagai boni sini rogani bagai ex TSF. Okay. Bong kacini TSF ni founder member. Tabok sini logawe tonggo sini ex TSF ni homana sini Mr. Jumbo Debarma ang bono koinai boni asuk thaigo basagai boni sini rogani bagai. Belai Hambai. Sini ex TSF ni tongphiga sini Mr. Sukuram Debarma ang bono bukoinai boni asok thaigo basagai sini rogani bagai. Sini ex Assistant Finance Secretary oro phaimanjak phaijak sini TSF ni Mr. Niren Tripura ang bono koinai boni asok thaigo basagai sini rogani bagai. Belai Hambai. Ang mem no koinai jeng pogya nang kisah bus kanggo phaidi sini ex TSF khai thangjak sini madam no koinai madam kita no bus kanggo phai boni sini rogani bagai. Bongka sini ex TSF Central member jeng belai khatungjak tini oro sini ex khai thangjak jeng mangkha sini sai sekanggo nuknai borong ni yaprigo jeng tabok hingmakha boni bagai borma belai Hambai boni bagai jeng sini program agoi thanglayana Hambai, pagi tabok ang sini Presiden no Joraya Farana, bo sini buskanggo kong naraktem, ang sini Presiden TSF ni Mr. Samra Dewar menang koinai, buskanggo payai kong naragan bagai. Nah, ang awas. Hambai, abonong busang ho asokok sai temune bini sinimungka
Hamulo Jamatia, TSF ni General Secretary. Hambai, Jotno not Tibal Kaham. Tini 8 January, Black Day, TSF Ningoy, Dosram Kami, Komolong, Tripura. Pula na hampir nama sungo, sini JS no. Dai, wal fai mata fai kya, sini Chief Advisor TSF ni, Badang Gunang Bisukumar Deprema. Dai, Badang Gunang Upendra Deprema, Neso Advisor. Abadiya gula, Badang Gunang Jagadish Deprema, 7 TTADC ni, Badang Gunang Rabindra Deprema, EM TTADC, Badang Gunang Ananta Deprema, EM TTADC, Badang Gunang Umasangkar Deprema, MDC, Badang Gunang Bama Kumar Jamatia, ex-minister, Badang Gunang Rajeshwar Deprema, ex-MLA, Badang Gunang Chondrodoi Deprema, sorry, Rufini, Badang Gunang Romani Deprema, ex-EM, Badang Gunang Jek, Monihar Deprema, TWF President, Badang Gunang Sunil Deprema, former GS, TSF, Abadiya gula, Badang Gunang Sudep Deprema, ex Vice President, TSF, Badang Gunang Ranjit Koloy, TUKS President, Badang Gunang Anthony Deprema, Human Rights Activities, Badang Gunang Sanjit Deprema, ex-TSF, Badang Gunang Sukram Deprema, ex-TSF, Badang Gunang Jek Gita Rani Deprema, ex-TSF, Tai Joto Divisional President Secretary, Phani Dongno, Belai Khabai Kubai Hamaya Pharo, Tai Chino Panda Tabung Chengir Zaka, Hambai. Belai Hambai, sini President no. Jeng jotone sigu sini ini program tema jeng tanggai black organize kaya nang kana. Sini TSF 2019 no. CAV ni again so jeng kaisa khorang ti salai mani. Nuk khana ni rok agatla rogobo. Afro sini tabok ni MLA Mr. Biswajit Koloy te sini ex General Secretary borok lead khai. Jeng afro jaga rozai ki agatla rogo jeng protest khai gani. Nandanagar hai rogo jeng ma khai. But TSF sering tonglia jeng nation bairing jagai jeng TSF Tripura 2019 8 January go jeng statewide strike da khoka. Aro kebangma organization, kebangma political party, kebangma student organization jeng support khai ka. Haifano, we are very unfortunate. Sal kathang sini peaceful protest of government of the state, the government sini je police procession tong sini support ni sakawo open fire kemani. Boni bagai jeng TSF asal no kosom sal hai ke black day noi jeng amono bisibreng no jeng taksa jora observe khai tongo. Jeng TSF a black dong no jeng palai apa no tong ma khamang hai fana jeng program musukya sini students ro sini borok rok satok jangmani sini je movement boni bagai jeng omono black day ni chute jeng message pass khai musugo ni rok butapok di students rok specially as a student leader ang nirono koinai ni rok tapok di omono boni bagai jeng agok thanglai omonang koinai sini je purpose black deni tabok ang joraya farnai sini chief advisor Mr. Bisukumar Deprema no boni jora no na phaigani bagai tini TSF by ringjak Black Day observation o dosram chokmuni haigaba chini
राजानि मांथं गानाव जों कुथुम लायजाक आं जतनार यां बसखां आगजुजाक चिनि XTSF ताई चिनि प्रेजेंट TSF ताई चिनि परितंनाय जत आदम रंगनो सबानि चिबाय खादु फाइननि दिनै सालो आंनो याफारो दिनै एक्चुअली अ जागा आं हामबाय र गासैना मुसुंया तामनि हिंखाके आं साना मुसुङो दिनैनो अ ब्लेक डे दिनै DSM नि ब्लेक डे या सारा त्रिपुरा सारावनि ब्लेक डे सुबह DSM नि ब्लेक डे हिरिसिबे नाहारि दंहाय गलाक चिनि भबिष्यत अन्धकार जों बजागा थाङै सौगैनाय साना मोसौखौ दिनै मुथमारो दिनै नेतृत्वे जों जतन दङ अरब बुसखां आसुब जाग्राव बाहायनो दिनै बुसखाङो कुनु जोंनो वार्निं खाया कुनु साख्लाय मुं साख्लायावनो जोंनो गुलै खायो डाइरेक्ट महल बाजि दङ आब्रामनो मुथुमान खाके बुखाव मुक्ति खालायफायो दिनै बाक्सानि धारक खाख्ला बुइ सावो सिख सिडुल एरियाव सिए चालुलिया होनो खाख्ला बुइ सावो ताबनि तारातै ओ DSM नि तारातैनो खाख्ला बुइ साइदोंमोन दिनै लिडारक आया खायदा हारि साइदोंगो DSM नि बागै हामिया खादुखौ नाङै फायो आजरा लिरि फाया आमदै यादाराबो दङ आमतिरङो जों चिनि दखलाय दङ सिनि दङ दफानि बागै सामुं ताङारङ ताखरक चिनि फिक्स बाख्लायनाय बबाहाय अर्गानाइजेसन सुबानाय बबाहाय अर्गानाइजेसन लगि दंनाय आमदै फिक्सन माख्लायनाय जों चয়েস माख्लायनाय ताखरक जों 5 बोसोर 4 बोसोर इंखायनो बगै थाङो दुखु मानमानि दंना दिनै किसा बरकखौ मुं थांगा बोसखां सालाव गाके ताइबो कमि थांनाय आं पिया आं साना मोसौखौ सारा त्रिपुरा गोनाङै पालायनाय दिनै सेन्ट्रेल कमिटिबो गोरोंसा जागाखाय पालायो त्रिपुरा न वाइसनो तिरा खालायनानै बागै समाय मा थांलायनाय ताखरक ताबुबो थैदागिरि दङ आं गाखाय जों बाहायगाय दफानि बागै सामुं तानाय सिगलायक आखौनो मुंखौ नारेंगा नाङानै दिनै हारि ताखुक गुलि नांजागै बोखावो दुखु मानै दङ सरि खस्थ'यै दङ बर'नि र' किसावान सौहैनायला नों 1 मिनिट सिरिगा दङै वान सौहैनायदे नों निनि सागनाव थिखलायनायदे निनि ताखुकनाव थिखलायनायदे बाहाय मा दं आपनो किसन बगै थांनाय आं आसो ककसालि आं बाथ्रांखानि सानानि बागै जायखौनाय आं सामानि जाबुलो तेबो अख्रार आ सालो दिनैनो हायो अ सालो तंनाय रक दङो बनि खुक्तिबो जों तेबो गाहाम गाहाम कक खोनानाय आं साना मोजुङो अरा फायका थांका आमतिया खाजानि ताखुक तेबो हुरो दिनैनो सालनो जों बगिया ओइ जों TSF आफ्रो वानसुका अब चिनि केलेन्डार प्रोग्राम खालायफ्लांसिनाय नोङो दाबो खायजागै फाय दङ आबो हायनो आं आसो कक सायनो TSF नि जबा डेभेलप टु TSF लं लिभ जतनानो हामबाय बेलाय हामबाय चिनि एक्स प्रेसिडेंट ताबुकनि चिनि चीफ एडवाइजर नो बेलाय हामबाय माया फर फायदि ताबुक आं जराया फरनाय चिनि वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जॉन
bono ang lamsago boni jorano na phaingan bage Zora belai kom, asuk zora naglak, sedang puya, joto okra sakra fajak, joto leaders of the Kulumung Yafaru, TSM dingi, tinyo zora wo, amahikeno, boni bumung naya hangake, o black devo bo, komkomatong lak, Afruni General Secretary, sini Boronggunang Sunil Debarma, Afruni President, Boronggunang Biswajit Koloy, amahake sini Boronggunang Anthony Debrma, human rights activist, tai sini Boronggunang Balok Debrma song, tai jodo leader tong bayu. Hunpono Boroni bu mana mani karon ke, tai sini thajing kok sathane Boronggunang Biswa Debrma, tai sini Daupen, Boroni bu nai ke tamni bagai, Boroni leader sibo. Less on 11 hours, CAB ni bagai angron khaika. Declare khaika all load is a client bagai. After born in a city by, TSF buskama 4 front of Hainai, Mado Pariwo, National Highway Kasuka. Dili sentam by Black Palai. Sulu abo TSF 4 front of Himoy. Tiprasal protection nudani bagai. The sini rights no deny. Abon bangani TSF angron mak money. Dili TSF o kaya wi tong mak kamo bui hai. Dili saksang ni bagi wan suka ke. Tamni bagi student organization TSF penginai ma angron mak kai ke asum sanalo. O je bill tu to mani boro belai ke hamia. Aboni bangani TSF rok a zorani. Leadership jodo TSF tong lai rok. Buskang ma bukha. Sungo hano protect kalian nang nai. O bil belai hamia. 2014 ni jodo jodo je borok phaijak phatar hani borok no or illegal babe phainai rok no citizenship runani. Amo sin bai kahamda. Amo sin bai hamia ni bagina angron khai mani. Sin nukha or guli komani. Police personnel, state ni government ni police personnel. Boni mercenaries dong use kaitam khalaiya. Kawat ni guli pari rekha. Sungnugo ora bubagrani mukti. Jekai jak dong MBB club bay. Oro yago guli kokjak. O mukti tam khlai. Sini bubagra bir bikram no. Boror guli koklang tha. Amo respect ni kok simia. Aboni bisiti sinta message no khanga ke. Clear rekha. State government sino protect khane tongma jagawo. Sini Maharaja no si kogo. Tai or terrorin khai tongma jagawo bui klang bai kya. Khakalo guli kokha. Tar mane no the height of hatredness. Naslimung phulumani busu sizaka. Amoni message no sunukha. Amo mane joli phulumani. State government protect khai na tongmani si. State government ni jara police tongnero or police personnel tongnero jogo protect khai nangmani. Protection liya borok. Abar kogo sung terrorist da, sung terrorist ya. Sung namake guli kogo. Amo saimana nangmai police personnel loko. O CAB ni against angron khaimani, tabok JCA yang thamani. Amo ka sini bagi sibida. Tawan sudi, joto tongayu. Oina boss ni borok 10 ni bai ba hamia. Sun sime effect nglak. Borok ba effect ngai. Songka bangi thangai. Sing lukha angron ni buthai bonuka sung tab lukha. 6 schedule area water pollution batil khlari mangka CAA applying dia. Tobo tabuk sanai mari kamosi. State to tipo state to implement khairi bo. Boron siriya nung thanai. Tino tite this area phaimi afono. Bo state ni bo siriya nung thanai. Document rui nai. Hari bagai sung o black den obo je nuk mani sung kok jamani o salo sung jibono pogi. Semuitu kali mantlang ay sini buskang fanya rok no tami bagay hingga ke o sal ka kosong sal jodo tiprasaro ni bagay TSF lead kait lang ka anglo no kinto sal ka kosong sal jodo tiprasaro ni bagay sunok khaklap di guli kokha student movement no
Tini nung BJP kayo ni nung basinay, nung CPM kayo ni basinay. O egg ni tinay. Nung Congress kayo, nung high kayo, optic party kayo ni nung babas na ba? Nung protect na klaijak no? O ayon to nini CPM ni bagay mo, BJP ni bagay mo. O mga joto boro ni bagay. Kin o ayon hay miya. O ayon joto boro ni bagay sa kuno party ni bagay si miya. Hay ni bagay o protect kayo na bagay sa TSF ang kayo. Tini kayo mo basiya. Nung CPM pun kayo, BJP pun kayo basiya. Nung jesa party pun kayo ni basiya. Hay ni bagay o met o mo rog no. Sung party angle ni national ni Kodya. O mo tiprasa ni coba ni sa national nango. O mo kuno party ni angle keray. O andolon ka tiprasa ni andolon. Tiprasa ni coba. O hano protect kayo na bagay. Hay ni bagay joto taku bukuk tong nai. Nai tong nai rog na bo. Sung tay mo buskang mag ngai buskang saw na ko. Je jaga tong ni bo black ka palay di. Phai mang ka phai uthum phai di. Karon o bong ka kuno particular party ni black de buya. O black de tiprasa ni black de TSF buskang di nai himui TSF lead khai tong asuk si. Asuk kok salia asuk kok sai no ang ozor hai no hai tini ni tipama ya faru. Boleh hambai, ini Vice President na. Haji, jeng aku kait hangliana. Tabok ang Joraya Farnai, cini ex-president te former TW minister. Boram ganang member Kumar Jamatiano, sekarang kau fai kok naragan bagi. Bila nak kini orang kau sumjak kini takut bukan lo, anghambai maronai, sing baru kisang mano, pia baca orang penirok, kubui no, hada pun hamzan nairo, cina kabang mana tak faika, angkara sudah bermukhulia, jodoh cina okra rok tonggoro, ani sak salaya ni sak baksa. Jotono hambai wiya faro teising saimano tini black day tanba jeng palai obro jeng jotono saimano pila hambai ronai tini tabu TSM ni existing tini president GS temporo executive committee te joto tini phaimada phaine no bisikota nang pali hambai maro ang pila nagar sannai tamne hengke ang montri ni tongma jarawo ani terbasa kau jauh. Onek bora anu phone khai ja. Kidang phone jawab bermaya. Tangin ke bora tu thai sabara singya. Singna ne bora pojon nang dagya. Ang tribal welfare minister, forest minister. Kita bora tu thai sabara singya. Omri bagai ang bakha belai dukh nang jak. Ang tinidra ang thangnai ka hospital lo thanggang orabang phaika amnang barbar sago nang montring phano even mukhomontring phano nang nin itchani samung khlaimia obo kubui tiprahasta ocheng kuna justice maya social justice sing maya abo satta ani kabang ma borok nijin habo tongui hani malik maya angun barbar mas habo 60% 70% poribar tabu phana nijin jagani bum kuri sing khasu tong sing taman kha ni nok thaisi ni bum kurai no no teng jau haja tini kok borok Ponjal pun tangga ceng masaya, neng manja kahide cengong, kebang mau mai so injustice,
orang Robiliton kuni bicara manka kutna mari sauza menceng banka kebang maci borok butar jakha kun justice kerui obar chaba kok sanai BJP kok sanai CPM kok sanai Kongres kok sanai ta mondirone kok sanai tu mondir dok saya ও সবটি তিনি ভুল সত্য কোন সারাইয়াছেন কুবুইনো কক সারাইয়া जों बेलायखौनो पायजागानि कलाय एमएलए माखौनो पायजागो जों मन्त्री माखौनो पायजागो जों उ ब्लक चेयरमैन हमनि चेयरमैन ताइसे क्वार्टर मानखा पावै थांखा बोरैबा ताखौ आं आगेबो सावो आं मन्दिर दंबो सावो आं खुसिया आं सन्तुष्टया आं कोनो खायना करै जों सालायखौ कबजातफोराव आं रतननाथ साखा बहानिफ्राय कुलुसनियावनो साखा তারপর থাইসনো কক সিংয়া বড়কে সিও কিন্তু মা সাকি বড় নেতা মন্ত্রী কোন সংজ্ঞা গিয়া কোন খবর মাইয়া তাগু মাইয়ানো তাগু মাইয়া বড় হাই নাম মন্ত্র মন্ত্রী নাম বড় চেয়ারম্যান आं सारा 4 বছর टंका मन्त्री आं साइमानो तफानसि बरफ खुशी बोरै बागै दिनै बरफ कम दाम रोंबा ताव फानसि मर राज जातिनो हामजानाय करै हाना हामजानाय करै आं दिनै कम मा सागातिनो अखरानो ताव तेसेब्रा बुसि कस्तमाय दंना ना रां फैसा करै पद खरस करै खाइ दंलाय जाब्ला एकमात्र जातिनो हामजानो बागै गफरा हामजानो बागै अनुपाति खाइदि नों पद खरस मानाय रां माननाय दङ नों टेसे प्रेसिडेन्ट दंफ्रो अबे इतिहास मा सानाय आं दं टेसे प्रेसिडेन्ट दंफ्रो चिनजिन चौधुरी मन्त्री आना बारबानो साका माबार फाइदे नों आरो कुनु माया आं साइमानो टेसे कुनु माया नो कस्त खेमा दंगो चाकरि माया रां माया नों ताम हाय खाइ दं नों फै एनजिअ खाइ फैदि हानो सावबो नों टेसे वागाय फैदे नों एनजिअ खुलग दे आनो रां जेना मरि नाय बाफ्रा मन्दिर दं बसागो आनि टेसे रंनो हंखाय मासे मासे बेतन मारो हिसावबो नौ बारा मारो बेतन मारो तो फनसि टेसे खाइनाय गरै टेसे हंखाय कुनु रां माया बेकार तफन टेसे आरो दल दल लुइ दङ बुबनो माना जाऊ आनो खुद छाता जिन चौधरी आं बुंखाय मासाव एक दिन बो फाइगाति टेसे मीटिंग आम गासै इतिहास सीपीएम नेता टेसे नि फ्रेशर्स मीट बो आउटला बो फाइ एटेन्ड खाइबेगा टाउन हल बनो पुइला सीपीएम नेता अर फाइ बो कक सफाइगा तो नां टेसे दंफ्रो आं दां बले हामबाय मारो दिनै आने टेसे न बले हामबाय मारो आं आगेबो कक साका आं धन आईपी दंफ्रो आं दाबो कम मासे बखान कम मासनाय आदिसा खाइब्ला आं माने खाइखा आं बार साका आदिसा खाइदे पादाल गने खाइवाफोर आं सादा आनि बादावबो साजागां आंले मुजु गैया आदिसा खाइना मुजु गैया आंबो खाबाय साजाक मिटिंगआव सागां तामनि आदिसा खाइनाबा टेसे दंला जों दङ जिखि साजा जों हाइनाय हे दिबायनाय हेदे दो अयनो खाइमानो पलिटिक्स खाइमानो जेतो स्टुडेन्ट ता जों बर थांनाबा तानो बागनाबा बाखौ बखराव जरा दंखो जों गोथां दंखो जों मार लायनाय जावै थांख्लायै टेसे रेहे साइ थांगा बर खेल खाइ दं दाबो ता ससियेल मिडियानि जुग बनेता गाहाम बनेता बर जसाय खाइ दङ आनि गोबां इन्टेलेक्चुवेल दङ तिब्रा राज्यगो आगिन हाइंगे जों बाहायनो
Kebang sini ukil tonggo, lawyer tonggo sini. Kota officer tonggo, doctor engineer tonggo. Kebang malah hakan tetap khobor tu. We are sufficient manpower in Tripura. We are sufficient. Sing fight himan. Tamaga sing bahkaragan nang nahi. Kubuli sangma tang nahi, chote be sangma nahi. Angka kau sing join nahi. Cing TSFT berat nahi. Jemasa sing musuh nahi. Boni bagai ang tini oman sau. Ang punya bhai kan masaka tamsu borokom boro. Boni mata aku bukurok ang kok salia jini okra tong khobor kobang kok sanai. Ani jora ko mangte omor puthna nango. Ani bang puila nagar sano. Te puila on nagar sano. Orang kok da kurang duit tongo. Mokolai nu ang obis mai tongo. Ang mukti phayu. Sumut tiap khai phajak. Sumut kok da khawai ni wai tham. Ang onek puja khate se khai bro. Ang seberang ka out lago. Bokro phadi puja kha, khilang ku kha, ang puja kha te se khai bro. Ang muito mano. Bori mata aku bukrok dok tawana di sing borok komung mano itu kebui kaham ke isa nong guys hamen bisi kebang amun bagoy ang sun ko khasi nai hain hai ang suri nai otin bisi ketalot sing tebu kaham khai chin do phane bagoy hani bagoy chin samung tang lai nai o kok saino asada nang doktor hai hambai te khumbai ke Belai hambai, sini sir no, sini loge take koroksa gas pai sopaija, borom gunang Tony Deverma, West Zonal Chairman, ang bono koi nai kisah basa gay, boni sini mengerogan bagai. Belai hambai, sini speaker rok sasai thang tong belai borok kom, angle borok kom mengjagya, sengkenai ketapana kainai nang thang ke. Khata thedi sing tonggo tabok ang joraya pernai sini tini ke TSF ni ex president GS mang tini program ang belai tong thogo tabok ang joraya pernai sini ex president and ex EM borong gunang Ramini Deverma bono joraya fare boni jorano nagani bagai Jotono hambai maro ang kebang kok saglak segang pilihan tini orang sini dosram somoniwo omo thangnai 2019 8 tarik Januari adino Central government cap or bill tisamani tisai pass khaimani sal no toinai protest khaimani nesu bai ringja gor singte se adiro police tok bai goli khaibi jakha chini te se proni invention te se ni upor abonero gino Tine mo kaisa sakos katosom ni kaisa sal segang pelana ang koksanan segang biseswa tini TSF president general secretary tai all the office bearers of the central committee as well as sini Biragio Committee no office bearers no narona hamai maru tamni bagi himale ang saimana nijir kabang mang TSF 24 bosor moto ang without any break full stop khaina continue price 78 ni sai simina ang TSF manja